جرونهای کردستان جروجاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 27 سبات 2026 روزان روزا اینیم امجوره بولتن دانی ساعت 7 پیش کش بکین پشتی به ناو بره بینرین هجا ما گوتی رو 27 سبات یا کو 27 سبات جدی و که روزا که دیروکی هم دیروکا گلی کرد و هم جیم کت نوا دیروکا گلی ترکیه ده بریا نها tam bi salekî bû rojekeweke îro de bûm vê carê siyasetmedar parlamenter û akademisyen di nav de heft kes derketin pêşiya çapemenî û vê carê peyama rêberapo xwendibûn ku ev weke bangeke dîrokî hatibû binavkirin îro salek di ser vê peyamê re derbas bûm careke din vê carê heşt kes ku parlamenter di nava wan de siyasetmedar û hukuknaz di nava wan de li pêşiya gel rûniştin peyama nû a rêberapo vê carê به رای گشتی را پار وکرن ده پیام لپایتخت ترکیه انقره هات خواندن ده مجارا سرکم جانا بهوره بوم آنگو انتگراسیون دموکراتیک بچه آوایی ده به کرد و کرمانجی ریبرا پوگوت بی کرد ترک و بی ترکجی کرد نابن برز عبدالله هوجالان 27 سبات سالوگرا بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک ده برای لجنه برای گشتی را اف پیام پاروکر. پشتی دربازبونا ساله که لپایتخت ترکیه انقره شانده ایمرالیا دم پارتی پیامک دن آره براپو خوند. ده پیام ده اصرار جبو دربازبونا پیواجوی سیاست دموکراتیک هات کرن. ده پیام ده و هات گوتن. ام کتن سردمکو چک بیواته بونه و هل بجارتن به اشکری لگوری سیاستیه. بریارین ریخستنی ین جبو فسیو بداوی کرنا استراتژیا تکوشینا چکدارینه نه تنی رد کرنا فرمی و پراتیکی یا تندوتوجیه. اف یک ده همان دمیده اعلان کرنا لهواتنا درونی به کمار ره بو. بریارا ریخستنه یا جبو هلوشاندن و بداوی کرنا استراتژیا تکوشینا چکداری نه تنی وگوهرینک پراتیکیه. لید همان دمیده وگوهرینک درونی جی تمثیل لگه. هر وکی دسپیکا سردمک سیاسی یا نونی شانده ده. ترک به کرد، کردجی به ترک نابن. اف دیالکتیکا تکیلیه پیاما کو تقزیل سر پرنسیپا ترک به کرد و کردجی به ترک نابن هاته داین. اشارت به یکیتیا دیروکی و اراده هفبار آجبو هفجیان هاته کرن. جواکا دموکراتیک لحف کرنا دموکراتیک و انتگراسیون بنگهین هشمندیا قوناغا ارینینه. انتگراسیون دموکراتیک به کیمانی بقاسی دستبکا کوماره گرینگه. پیام بالکشاند لسر پیوستی آبا کرنا مدلک جواکی دموکراتیک کو به گارانتین قانونیین بهز و پشتبانی آوی بکرن. همولاتی بونه که آزاد دپارزن کو آزادیا اول نتوه او رامانه دده پیشیه. چاوا کو اولو زمان ناین فرس کرن دوی نتوه بونجی نای فرس کرن. هر وها بانگا همولاتی بونا آزاد همولاتی بونا دستوری و ایفاده آزاد اول زمان و ناسنامه جهاد کرن. جن هزین جواکی یم پیشنگن کتو جواک آن دولت وان لبر چاوان نگره نکاره هبونا خواه بدومینه. ده پیام ده اشارت به رولا جنه یا پیگانینا انتگراسیونا دموکراتیک هاته کرن و جبو جواک یا هری آزادی خواز و بهز هاته دیتن. سلاو ریز گرتیگاه امرالی عبدالله هوجالان. بری بینرین هجام تام سالک دسر پیراما دسپیک یا ریبراپوم یا جبور ریا گشتر درباز بوم و دوی پیامه ده هم پیاما کلگیرا و امرالی هات داین و هم جد پیاما نو یا هات داین ده خالک هفوش بکو کسی کو پیام خواندیم ویسی اکتاش بکو او جیم بار ده روشا که وکه ایرو ده و جاری لگل ریبراپو لگرتگاه امرالی بوم ایرو جی او پیام جالی ویسی اکتاش و هات خواندن لیم اف پیام پشتی که هات خواندن ایدی دنگودان که هات چکرن اوج بو به تایبتی باندوره که بچه آوایی چی بویل نوا ترکیه اف پیام چوا هاتیه پیشوازی کرن جی هم امه یکسر برای خوابدن پایتخت ترکیه انقره او حوالی می روزنامه‌وان لور محمود آلتنتاش به مرا آمده یم محمود دمات خوش به دم باش باشن خوش شواره بله محمود تیرو بانک که دیروکیا دن ج پیاما کو جری بر اپو هاتیم به رای گشتیر هات پار وکرن هما پرسامایا یکم بلات کلداری وی که به پشتی کو پیام هات خواندن وی که ناوا ترکیه و باکوری کردستان پیام بچه آوی بخورا داوا کرن بله
وجه ناوا و شانا خدا بلیف کرد رهبر گل کرد عبدالله Öcalan د سالوگرا بانگا آشتیو جواکا دموکراتیکیا یکمین دا پیامک نشان و به پیام را و نه یکی نو یه رهبر گل کرد عبدالله Öcalan جی جرaya گشتی یا کردستان ترکیه و جهان را حد پارده کرد البته هم اوانه هم جی پیام باندورک مزن لسر روجاوا نه تنه روجاوا کردستان و ترکیه لسر روجاوا جهان شکر جبر چند بد بجد ل ایوانا کو او برنامه هات درخستن امجی لوربون جالیه گلک چاپمنین در با یوالاتیانین اوروپا هاتبون و برا او پیام گفتار کردن هر وها حقوقناسن کل هندستان هاتبون وناجی ایوان آماده بونو او پیام گفتار کردن تایبه شبو پیام کو رهبر گل کرد ایرو بده جبو و یا هاتبون و پیام هم دکارم بیشن سر چاپمنیا همو چاپمنیا ترکیه و کردستانه او پیام دید و او پیام وشان حتی نها اوجی تشتکی بالکشه حتی نها جالی رهدار ترکیه با در حق پیام ده تو نرخاندن تو گوتنک نه هات یکرن لی چاپمنیا ترکیه جی جنیز و شوپاند و او پیام رهبر گل کرد وشان را گهان ماموت استقود دکیم ببوره لی بتایبت ما گوت یا هم لناوا ترکیه و هم جل ناوا باکوری کردستانی نال عالیه ترکیه تو دبیجی هنه که بیدنگی هیا لباکوری کردستانی بچاوی بو بتایبتی پیاما دسپیک دما کو ام ما تماشاگر ویده میجیم گل لبر چاپمنیه بو که پیاما ریبر اپوی بچاوی به او پشتوانی خوش بویه که دیار کربون ایرو پشت اف پیام هات داین لناوا باکوری کردستانی بتایبتی اتمسفره که بچاوی هبو بله چاوه رای گشتی یا تواهی کردستان ایرو لعن کره با هم دکارم بیشن جبر کو برد حاطب و گوتن کو پیامه که نو یا رهبر گل کرد عبدالله Öcalan'e var başlandır. رهبر گل کرد برد او پیواجیو مرحله که گشتی و که پیواجیو انتگراسیون دموکراتیک بناف کرد. و جبو ویاجی به مرحله نو دار ده چه پیام بده جالی رای گشتی و دهات merak کرد. Pişti ve şandına peyame o vene rebere gele Kürt Abdullah Öcalan le Kürdistan'e hem aliyen saziyen demokratik va hem partiyen siyasi va kepxaşiya xo anîn zaman o pişkiriya xwe ji bo peyama nû ya rebere gele Kürt Abdullah Öcalan anîn zaman jaliyê gel başî coşek mezin hebû hem لانکار ایوانا کو او برنامه داد درخستن دما هم پیاما رهبر گل کرد عبدالله Öcalan هات خواندن هم جی تایبت دما ونه نو هات وشاندن کسین ده ایوانه دا بون کدنا بون دا اندامین سازین دموکراتیک هنه پارتین سیاسی هنه به یک دنگی چپکان و برسکرنا درشمین بجی سروک اپو کپخاشی خوال سر هم و شاندنا و نه رهبر گل کرد عبدالله Öcalan هم جی پیام آنین زمان لکردستان هینجی روژاوا سرکه پیام رهبر گل کرده هین چند ساعت لسر درباس کنه هین نقاش اویا بردام که به روژان جی البته نقاش بردام بکه و در روژن پیشت بهتر شیروین کو لسر وارن کردن نرخاندن وارن سر کردن بهتره به روژ محمود اف مجارکو بتایبتی پشتی کو پیام ریبر اپو هاتا و شاندن برای گشتره هاتا پار وکرن تا گوت چاپمنیا دولتا ترکیه جی افیا کم دا و پار وکر لیور وقت جانی زمان بقاسیم 7-8 ساعت دسر داینا و پیامیره در باز بگلو پارتیین سیاسی ین لناوا ترکیه قد هلوستک جوان در نکتان گوان بجین پیامک لسر ویه که در نکت یا دنجیم سالی درباز بو لی اف زمانی کو بطایبت یکو جبو تفجیر آزادی کردستان جبو گلی کردوه که ترور دهات بکارانین چاپمنیا ترکیه دویه که ده اصرار دکر ایرو به داینا و پیامی رتش ده گوهردنه که بو یا نه؟ ده سری ده هم سر پارتین سیاسی بیشن و اکبر ساوه حتی نه جالی تو پارتین سیاسی و نرخاندن هلوست یک ارنی آنج نینی لدیجی پیام رهبر گل کرد در نکردی تایبش رهبر ترکیه کو نه دستلاتیا و یا
Partiya AKP û MHP dike jaliye wan ve heta niha li ser peyama rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tu nirxandinek o tiştek ne hatiye parvekirin. Le em aliye ziman ew giring e jaliye ziman ve hinjî çapemeniya Tirkiye hem ya muhalif hem ya giredayê desthilatê her du jî li ser mijareke li hev dikir. Ew mijar jî çi ye? Tevgera azadiya Kurdistanê nirxên gelê Kurd e rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalanê li ser veya hîn jî ew zimanek kirêj ku tevgera azadî weke terör bi nav dikin hîn jî wî zimanê xwe de esrar dikin. Ji xwe dayîna nûçeya peyamê de jî bi wî zimanek kirêj bi karanîna wî zimanek kirêj ve ew peyam dan. Le ew zimanek kirêj ne tene di çapemeniya Tirkiye'de me di rapora hevpariya Komisyona Meclîsê de jî ew zimanek kirêj dît. Ji xwe rêberê gelê Kurd di peyama xwe ku jaliyê heyeta Dem Partî de hevdîtina dawî de şandibû da ev yek biniye veya xîz kiribû balkî şandibû sergotibû heke ew pirsgirêk di çerçeveyeke teng ya terûrê de were bi navkirin evlehiyê de were bi navkirin çareseriya veya nepêkane. Le tevî hişyariyan jî tevî van hişyariyan jî çapemeniya Tirkiye hem ya giredayê desthilatê hem jî ya giredayê muxalefetê hîn jî van gotinên xwe da bi ısrar e. Em dikarin bêjin. Belê. Mahmud pirsamaya dawê ji her bila têkildarî wî yekê bi hinekê nêrîna te jê têkildarî wî yekê dixwazim. Niha Tirkiye ji bo peyama ku rêber apo parvekir ya ku dayîn heta niha çi qasî amade ye em gan bêjin amade ye ku fêm bike û pratika wê jî pêk bîne. Yani tişta ku li virada duxiya erê li meclîsa avabûna komisyonê girîng bû. Rapora hevpariya meclîsê jî tevî kemasiyan jî girîng bû. Le Tirkiye çi qas amade ye dema em demokrasiya Tirkiye binirin ne amade ye. Ji ber çi ne amade ye? Rêberê gelê Kurd di peyama xwe de qala entegrasyona demokratîk dikiye. Entegrasyona demokratîk çi ye? Devlet hemû netew û baweriyên ku Tirkiye û Kurdistanê dijîn bi hebûna wan bi baweriya wan bi ziman û çanda wan qebûl bike li ser vê yeke entegrasyon pêk were ji bo entegrasyona demokratîk jî qanûnên hemwelatbûna azad. Qanûnên hemwelatbûna azad çi ye? Hemû gel û netew keseyek di navda bi fikr û remanên xwe bi ziman çand baweriya xwe bikare xwe bawayekî azad bîne ziman û tu netewek netewbûna xwe ser netewê dîna ferz neke baweriya xwe li ser baweriyek dîn ferz neke demeşanin. Le li Tirkiye dema em dinirine peyama rêberê gelê Kurd ew e li Tirkiye çawaye Tirkiye hîn jî di hişmendiya yekperestiya da bi ısrar e hîn jî ew bi ezberên sedsalane tevdigerin ji xwe ew rapora komisyonê jî ev yek nîşan da hîn jî bi karanîna zimanê terorê hîn jî bi nav nekirina mafê zimanê Kurdî û baweriyên li Tirkiye de jîn ew yek di rapora de cih negirtin. Ew jî nîşan dide ku Tirkiye hîn veyara ne amade ye. Le amadebûna ji xwe dema em pergala desthilatdariyê devletê dinirin tu devletek veyar ne amade ye. Yek ku devletê bîne ve aste tekoşîna hêza demokrasiye hêza ku ser devlete zexte bike ku devlet were ve aste. Ew hêz dikare devletê bîne ve aste ne Tirkiye heke hêzek li dijî tu nebe tekoşînek neye meşandin tekoşîneke demokrasiye hevpar hemû hêzin Tirkiye ne tene gelê Kurd jî gelek netew û bawerî li Tirkiye hene ku ziman û çanda wana baweriya wan tu ne te hesibandin. Heke tekoşînek hevpar li dijî veyeke ne dayîn Tirkiye tu carî ew hişmendiya xwe bere naguherîne. Ewa diyardeke hem di helbesta desthilatê de hem jî hişmendiya ku Tirkiye me kazanbûna xwe li ser ve avakiriyê de bawekî şember xuyaye. Belê Mahmud Altıntaş havalîmeyê rojnamevan li Enqerê hem civên şopand hem peyama ku hatî dayîn wê demê jî baweke zindî temaşe kiribû li wir bûm. Têkildarî agahiyên ku te bi me re parvekir bi taybetî piştî peyama ku hate dayîn û atmosfera ku li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistan gelek spasiya te dikin. Altıntaş û dibêjin dema te mayî xweş be.
دم باش باشم خوشوارا بری بینرین هیجا حوالی می روزنامه‌وان آلتنتاش با وکی برفرهی تکیلداری پشتی پیاما کو ریبر آپوم به رای گشتیر هاتا پار وکرین و جاری لناوا ترکیه به تایبتی هلوست آنگو پیامین بچه آوایی درکتن مخواستم جه هم ببین اول سروی کجیم وکی حوالی ما آلتنتاشانی زمان حتی نها جه رایدارین دولتا ترکیه و جه سروکین پارتیین سیاسی یعنی لناوا ترکیه و سا داخلینی یک پیامک زلال یا تکیلدارین پیاما ریبرتیم جبو جواکی که دموکراتیک هینا نهات یادین لی دیارا کودنا و دمین پیش داشی اف پارتی و همجی دستلاداری ترکیه هلوستین خوین لسر مجارج لسر پیامج هینا زلالتر بکن لی چه بو سالای درباز بو سالای لسر بانگا ریبر آپو یا جبو جواک آشتو دموکراتیک را درباز بو دنوا سالای که دم پشتی اف بانگی پیواجوین کو پیک هاتن قناقین کو درباز بون پیشکتنین کو چه بون گاوین کو جالیم تبگیر آزادی کردستانی و هاتن آویتن بچه آوایی بوم ام ده وینو چه خودم هیم ببین 27 سبات 2025 شانده امرالی جبو هفدیتنا بریبر عبدالله او جلان را بر به امرالی برکت شانده همان روژه و گریا و لباجار استانبول داخویان یکداو نامه ریبر آپو هاتا خوندن لگل لکناوندین کردستانی ترکیه و دروی ولات داخویانی بزندی و گرسایی هاتن شوپاندن. ریبر عبدالله او جلان داخویانی دا بانگا آشیتی و جواکا دموکراتیک کرد. یکی آدارا 2025 پککی لسر بانگا ریبر عبدالله او جلان آگربستک یک آلی اعلان کرد. پککی ده 5 و 7 گلان دا کنگره 12 لدار خست و بریارا فسخ کرنه دا. 11 تیرمها 2025 سی گریلاین پککی دناوا کوما آشیتی و جواکا دموکراتیک کو او ناو لخوا کربون و کومی به مراسیمک لسلیمانی چکی خوشوتاندن. هفسروکا کنسه و برا کجکی بسی هوزات ببونه یا 47 سالوگرا دامزراندنا پککی آخوی و گوت امی بچنو خباتا سیاستا دموکراتیک و خباتا جواکا دموکراتیک بکن. 5 تباغ 2025 کمیسیون دموکراسی خشک براتی و هفگرتنا نتوایی کو جپنجی کسی پیک هات آوا کر. کمیسیون 18 سبات 2026 راپور خوا آماده کر. لگلک آلیان راپور و زمانی هاتی بکار آنین رخنه کر. که جاکی راپور رخنه کر و گوت که ماسیم بنگهین راپور دهنه. جبوکو کرد جه دموکراسی سود ورنگرن به اصرار جه دموکراتی بون دور دکوین و دسکنن. بگوتنا تروره پرزگریکا کرد و تشیرن. پشتی داخویانی دولت بحچلی و بانگا دیروکی یا ریبر عبدالله او جلان مجارا مافی هیویه که تروژه ویده. ایدی هر کسی خواست که مافی هیویه پیک به و آزادی فیزیکی یا ریبر آپو پیک وره. یک جقادن کو پیواجوی باندوره که مزن لسر آوا کرجی روژاوای کردستان سوریه بو. ریبر آپو جبو قرکرنا لسر گل کرد بدراوستاندن که تناوا هولدانان. ده انجام ده 29 چله دنافبرا قصد و حکومت دمکی ده پیمانک بکات. دنافبرا 15 و 19 سبات 2025 ده شانده امرالیه هفدیتن برایدار و پارتین باشور را چی کرد. 26 نیسان کنفرانسا اکریزی و یک الوستا کردی روژاوای کردستانی لباجاری خامشلو پیکات. یک جمجارین کوریبر عبدالله او جلان هری زیده لسر راوستان دیجی انتگراسیون دموکراتیک بو. بله هر پشتی پیامان ریبر آپو یا برای گشتر هاتا پاروا کرن و جاریم لباکوری کردستانی هنک چالکی پیک هاتن به طیبت لآمد اوانی به بنیاد سالوگرا بانگا آشتی و جواکا دموکراتیکا ریبر آپو چالکی هاتن لدار خستن لآمدی حقوق ناسان به مش و داخلینیه که بالکشاندن لسر مافی هیوی او گوتن دوی داخوازا بجه آنینا مافی هیوی به پیک آنین هر وها لوانی جه به داخلینیه که داخوازا آزادی فیزیکی آ ریبر آپو هات کرن. کوملیا حقوقناسان آجبو آزادی اوهده بدروشما بلا مافی هیوی تاویلی بجیه بی آنین لآمده مشک لدارخست. لگل پارزدران نونرین ریخستنین جواکی ین سیویل و پارتین سیاسی جی بشتاری مشی بون.
Di daxuyaniya piştî meşê de hat ragihandin ku biryara dadga mafê mirovana Ewropayê ku têkildarê Rêber Apo daxwaza bi cîhanîna mafê hêviyê hatiye kirin divê bêpêkanîn. Her wiha hat ragihandin ku bi cîhanîna mafê hêviyê ne tenê kesekî lê bi hezaran girtiyan alaqedar dike. Her wiha li Wanê jî Platforma Saziyên Demokratîk a Wanê di salvegera 27 Sibata 2025 a Banga Aştî û Civaka Demokratîk a Rêber Apo daxuyanî da. Di daxuyaniya li qada bajêr de hate dayîn pankarta ku wêneyê nû yê Rêber Abdullah Öcalan û nivîsa bi rêberê azad ber bi Civaka Demokratîk ve hate hilgirtin. Di daxuyanê de wiha hate gotin. Gava ewil a pêwîst azadiya Rêzdar Abdullah Öcalan û dabînkirina mercên xebata azad e. Divê di destpêkê de mafê hêviyê bê cîbicîkirin. Em bi îradeya Rêzdar Öcalan bawerin. Divê tavîlê gavên pêwîst bên avêtin. Belebînerên hêja her endamê konsiya rêveber a kecekê Mustafa Karaso jî di bernameyeke taybet ya medya haberê de pêvajoya piştî banga 27 Sibatê nirxand Mustafa Karaso rexne li Tirkiye kir û gavên pêwîst naavêjem li ser rapora komisyonê jî got divê rapor pêvajoyê ber bi çareseriyê ve bibe. Mustafa Karaso dibêje pirzgirêka Kurd ne meseleya terorê ye sedema ku Tirkiye heta niha demokratîk nebûye jî pirzgirêka Kurd e. Karaso anî ziman ku Tirkiye gavên şêmber naavêje heger dewlet girîngiyê bide wê ji civakê jî piştgiriyê werbigire. Têkildarê rapora komisyonê jî teqez kir ku divê rapor yekpar û rast be ku pêvajo ber bi çareseriyê ve bibe. Karaso got tevgera azadiyê û gilê Kurd Rêber Apo weke sermüzakerevan ragihandiye divê dewlet jî wiha muxatab bigire. Her wiha anî ziman ku çûn û hatina berpirsên dewletê li İmraliyê têrê nake divê Rêber Apo ramanên xwe bi eşkere ji raya giştî re vebêje. Berêvînerên hêjema gotem di rojên dîrokî re derbas dibin û divan rojan de jî gelek bûyer diqewmin ku yek ji wan jî têkildarê rewşa xanên peymana 29 çileyê ya li Herêmê ye îro şandeyeka hêzên ewlekariya hundirîn a Parêzgeha Helebê li gel asayişa Kobanê hevdîtinê kirin li gorî agahiyên me bi destxistina ku wê bîroyeke Kurdînê ya hêzên hikûmeta demkî li navenda asayişa Kobanê ya li derveyî bajar were avakirin. Şandeya ewlekariya hundirîn li gundewerên Kobanê geriya û di nav de berê xwe da avahiya asayişê ya li derveyî bajar. Di çarçoveya wê de wê bîroyeke hêzên ewlekariya hundirîn li avahiya asayişa Kobanê were avakirin da ku her du alî hev ahengiyê bi hev re bikin. Di hevdîtina her du aliyan de awayê biyekirina sazûmaniyên rêxistinî û îdarê li gor Wezareta Karê Hundirîn hatin nîqaşkirin. Di heman demê de plana entegrasyonê li gorî yekgirtina saziyên ewlekariyê hatiye dayîn. Berêvînerên hêja niha yek ji mijara herî girîng a li Rojavayê Kurdistanê azadîbûna girtiyan e. Şervanên ku bi xefikan dîl hatibûn girtine. Malbatên girtiyan û xelkê bajarê Qamişlo îro dîsan pirsîn. Çima zarokên wan nayên berdan? Çarenûsa wan çi ye? Malbatan bank li wijdanên mirovahiyê kirin. Ji bo zarokên wan bikevin tevgerê her wiha ji gelê Kurdkê li her çarbeşên Kurdistanê jî daxwaza piştavaniyê kirin. Nûçegihana me Ciwana Cum'a peyam û hestên malbatan radigihîne. Li ber vê ala ku zarokê wan dibin de şer kirine rûniştine, çavê wan ji hêstira zuha bûne, nema dizanin ka wê berê xwe bidin kê. Hema hewar dikin û dibên ka zarokên me. بس زاروكي ما فجرين كذبا ما شوتي هواري كذبا ما شوتي كذبا ما شوتي
ایرو مالباتی دیلگرتیان جاره کدن لحف کن بنو داخویان یک جرایا گشتیردان ام بری هر تشتی بانک لوجدان مروفاهیه دکن بانک لهمو پارسبان آزادیه و همو کسین کو باوری اوان بعدالت و رومتا مروفان هیا دکن کو دکه لکا دوزا گرتین مدا بسکنن و دا خواز بکن کو چارنو ساوان ورا اشکره کرن و او بلز و بی درنگ ماینه ورن بردان هر وها ام بانگ لگلی خویه کرد لروجاوا باشور باکور و روجهلات لهر دره جیهانه دکن کو دمشن آشتیانه و شارستانیه ده در کفن کولانان بلا مشن ما ببن دنگه دایکن خمگین قیرین باوین خمگین و ببا پیامک زلال گرتیه ما نبتنینه لگوری هف پیمانا بیستونه هیچلیه پیویس بخالا دیلگرتیان بهاتا شور سرکرن و لسر روی عرده بهاتا جیب جی کرن لحتا نها افخال وک خمایو نهاتیه شور سرکرن مالبات دیلگرتیان جی نه روژاوان روژا و نه شواوان شوا تک داخوازاوان چارنو سازاروکن خواناس بکن یادی ام دعوا براکی خودکن ام دعوا هوالی ویدکن اما هونی با من نزان بیل کره چاوایی ام دعوا دکن که زبام سروات شوتا و هوالی خوبش از قربان او بم برقه ما بخیر و سلامت وی حیده اموی ببینن دلی ما سرواتش او جی و هوالی خوشی و گجی که یه ابخوازن خاله ما و هوالی خوانا که وگرن ام سپاسیا همه هوالت کن گو کما سروا ایسیراب سکن گو کما بشکی سریع ایرو ام نارونن حتی زاروکت پیچک آدمی بسیلاح کن او زاروکه ما نبردن امی ضایق امی بخوتشن شری واکن ایرو ام نارونن براسیم دیشن ام نمادرونن خلاص يعني زاروكي ما حفظ صالينا واد داف غورستان هذنا رازاينا تخوي شيرين دا زاروكي ما تكوجن جشيغ مقصود دير حافر رقة طبقة دير الزور وحتى بريا أبيض ياد نافبرا رقة وحسكيدا شربانين كوبرح وجان شرد كرن بإخانتهن شهدو هنجي ديل هاتن قرتن میدانین هجام مجلس سوریا دموکراتیک مسد جی پفگوارتنا دیلگرتیان آل سویدای ارینین نرخانت مسد دیار کرکو اف دستکفتی دوی لتواهی سوریه وره بلاف کرن. مسد تکیلداری سربزبردان او پفگوارتنا دیلگرتیان آل سویدای داخلینی اکنویسکی دا داخلینی مسد ده پفگوارتنا دیلگرتیان آل سویدای به دلخوشی پیشوازی کرو گوت اف گاف نشانه که پراتیکه کو تبی تبلیغیا روشا سوریه جی بیک آنینا دستکفتین مروی جنگازه. چاره سرکرنا دوسیا دلگرتیان او گرتیان دکاره ببه درگه کی راستقین جبو کمکرنا راگشیان مسئله دست نشان کرکو دوی اف دستکفتی وکه بویره که تنه نمینه. لیبلی پیوست لسر ورا آواکرن او لسرانسری ارتنگاریا سوریه ورا بلافکرن و گوت بطایبت دوی اف یک ده تکنین دنابرا قصد و حکمتا و گوهیز ده پیک بیم. اف یک جی بریا مکانیزمیا زلال کو بردوامیا پیواجوین سربزبردانه مسوگر بکر. خلکی باشار او گندوارین کوبانه سرساخیج مالباتین شهید ولات کوبانه او علی دوش کار خواستن کوبانیان هر دو شهیدین لگند 1000 او تل عجیبه یه گریدایی شیرانه هاتن کنودان شینیان پشتراس کردن کو ده میراته شهیدین خو بپارێزن او خودی لدو زوان در بکوین. يعني علي او هوالن وي ايكود خطا پاراستنا ناموس رومتا گله کرد خاکربون سینور خاکربون دیواره کو ناموسا گله کرد خاکربون حفاظ ناموسا گله کرد ما قربانین وک علی ما پردان بالسالانه ام بر خودن خاصن جاره کردن دیروکا گل کرد بگیرینن سیاستا کو سالانه کل در حق گل کرد دکرین جاره کردن خاصن پیک بینن
نامرد شهید نامرد شهید نامرد جارنج با چکی چیچک تمن مزن هم دادن همش با ولاتان مجبور هناك تمن بداين وولات وكي وين زانن وحركه زانه ناو تيلك بينج ستيرك وحفت ستيرك كنت دا خشكي هبه ورشكودن هبه وآرامي هبه وحرتش دا هبه امجيان بكن ودما كنت تالوكاك ورا سرفي باجاري يان سرفي ولاتي هم پشت خوابت نكي برفن نبي رنگيه ولات شروان وان جوان وان إنسان وان بخيرات إنسان وان بناموس أوي ولاتي دفاريزن بینرین هجام جارک دن جوار بحثا هفدیتنا شانده روجاوا یا به وزیر درویه دولتین یبوین آمریکای را بکن وکی هر کسی دیتی شانده که روجاوی کردستانی کو به پیشنگتیام مظلوم عبدی او الهام احمد لمنی هی هفدیتن پیک آنی بون او باوک فرمیجیم اف هفدیتن لمنی هی پیک آنی بون وزیر درویه آمریکای لور شرط دانیه پیشیام شانده حکمت دمکی یا سوریه کو حتی فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبد آمده نبه جوین چین آبه. مالپرا المونیتور آمریکی لگوری وی که دبیجه که رو بیجه از حد شبانی را گوتیه حتی مظلوم عبدی بگیجه او جوینی لدار بخن. لورا پشتی وی اساس شبانی لگل شانده روژاوا تولی جوینی بوم. راپورا مونیتور در حق ایریشین ده جی اشکره دیگه که ده دما اخافتنا سروکی آمریکای دونالد ترامپ به احمد الشاراره اندامی کنگره آمریکای لنسیگرام ده اودیا ترامپ ده آمده بوم. لگوری راپوری ترامپ خواستیه که شرطین باشتر جبو قصد ورن پیشکش کرن. راپورا مونیتور ده بیجه که پسپور هشیاری جهیزین پشتگیری آمریکای دیدن او هرچندی هیزا گراهام هیا لدبکو بسر نکوه. برین هاجی فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی گوتو بکو اگر لحف کرن بسر نکوه ده حتی داویه شر بکن جبرکو او دفج هریمین کردان برنادن. بله هفدمی آگاهین روا گلک مالبات داعشیم وزارتا در و فرانسه را گاند که تو ولاتیه کی فرانسی ج کامپ هولیم نرویانه. بردف کی وزارتا در و یا فرانسه پاسکال کنفارو دیار کرد که لگوری آگاهین وی تو ولاتیه کی فرانسی بجداری روا ج کامپ هولیم نبویه او دست نشان کرد که او یک پشتی وکشنا قصد ج کامپی پیک هاتیه. هر وکی دست نشان کرد که فرانسا به نگرانی روشال کامپ هولیم شوپینه او وزیر درویه فرانسه اف مترسی آخوا گهاندیه اسد شیبانی. اف حلوستا فرانسه ددمه که دتی که مترسین نافنتوی در حق تکدان اولهیا لکامپا هوری ده زیده دبه. نخواستم که به هزاران جن او زاروکین داعشی ین جن آسنامین جدا لور هاتبون بجه کرن. ام به دیرازوری دوام بکن لباشار دیرازوری تبلیغی او آلوزی دوام دکه هری داویه ده انجام ناکوکین لبازات الجبیل ده جوانک حتا کشتن او دو جی بریندار بون. ده پفچون ده چک و بومبین دستان حاتم بکار آنین او ویجی ترسک مزن دنوا ولاتیان ده بلاف کرد. لگور آگاهیان بریندار بو نقطه تندرستی این نیزی بویری حاتنه و گو هستن. اف بویر هم وقتی تبلیغی و آلوزیا بردام این لدیرازوری در دکمن هولیم. به طایبت که ولاتی جبر بریارین حکمت دمکی ین باندور لجیانا وان دیگه به هرز بونه و چک دست هر کسی ده بلاو بونه. بله هرج دماکو حکمت دمکی لدیرازوری به تمامی سرور بویه سوتمنی به طایبت پر بوها بویه لسرویه که ایرو گل به کومی هولدان ایریشی آواهی حکمت دمکی بکن او برتک جیم نشاندن. اف گرسیا نشتجین دیرازوریه جبرکو بوهابونا مازوت ایریشی آواهی که حکمت دمکی دکن او هول ددن در باسی وی ببن. نشتجهان نرازی بونا خواه لهمبری دست دانینا حکمت دمکی لسر پیدوین سرکه او بوهابونا مازوت نشان ددن.
بله امریکا انگو دولتین یک بین امریکای هشیاری و جاریدا حکومت دمکی یا شامی واشنگتن جه حکومت دمکی شامی را دبیجه که گرک تکنولوژیا چینی یا دواره پیوندیان ده بویکوت بکم چمکی بکار آنینا وان لدجی برجواندین واشنگتنیه. آژانسا رویترز لسر زمان سی چافکانیان دیار کرد که اف پیام ده جوینه کم سان فرانسیسکو ده یا دنابرا برپرسین وزارت درویه آمریکای او وزیر پیوندین حکومت دمکی عبدالسلام هیکل هاتیه داین. همان جدردگوت امریکا دواری پلان شامیین بکار آنینا پیوندین چینی ده زلالیش حکومت دمکی خواستنه. دیپلماتک آمریکا دست نشان کرد که واشنگتن ج شامی خواستیه تکنولوژیا آمریکای بکار بینه. وزارت پیوندیان حکومت دمکی جی پشتراس کریه که بریاران لگوری پیوان تکنیکی اولهی و نشتمانی ددن و جه ددن جهرنگیا شرکتان. بله سروکی کوالیسیونا دولت قانونی نوری مالکی ایرو پیشوازیان لنونری آمریکایی لسوریه توم باراک کرد. نوری المالکی نامزدی سرکه سرکوزیرتیا عراقی پیشوازی لتوم باراک کرد. بریان هاجی آمریکای گف خواربو اگر المالکی ناوی خواج نامزدیه و نکشینه ده پشتگیریا خواه لسر عراقی به قد بکم. المالکی جی گوته بوکو او ناوی خواج نامزدیه و نکشینه او هول دا به هن پیامان رحتیه لجم آمریکای آوا بکم. هر وقت دست نشان کرده بود که نجمافی تو کسیه بریارا نامزدیه بده. هم وقتی خطریا رودان شرکت نابرا ایران و امریکای ده ایدی دولت جیم ولاتین خواد خوازن دوری دورین خطر بکوین چینه هشاری دا ولاتین خواکو جه ایرانی درکوین لکلکاویه که دولت نیجبوین امریکای جه دستور دا کارمندین خواهین لی اسرائیل کو جور دور بکوین. آژانسا شین خواه راگهاند کو چینه شرکت لی ولاتین خواه کریه کو نچن ایرانی او جیین لی ورجی بلزی درکوین. چینه اف بانگا خواه به روشا اولکاریه و گریدام. لکلکاوی بالیوزخانه امریکای یا لقدس دستور داکو کارمندین خواه و مالباتین وان جبر روش اولکاریه جه اسرائیل درکوین. بله بینرین هجام هیومن رایتس واچ بانک لنتوین یک بوی کرد که دم او رایه یا کمیته لپرسینه یا نافنتوی لسر سوریه نو بکم. هیومن رایتس واچ گوت دوی نوکرنا دم او رایین به پشتوانی حکومت دمگیره پیک وره. سوریه هشی دخوناخه که وگوهیس هلوشینر دیه. هر وها باوری به سازین دولت جبو گلک سوریهیان دوره. ریخستنی دست نشان کرد که بمپیکرنا گران قتل کرنا لسر بنگاه ناسنامهیان بردوامه. هر وها ریخستنی راگهاند که کاری کمیته لپرسینی دتومار کرنا بمپیکرنا ده پیوستیه که جیانیه. هر وکی گوت سوریه کلیله که کریتیک دجی او بریارین ایرو ده باندوری لمافی مروان بکه. بینرین هجا ام در باسی روشلات کردستانی ببین هفسروکا پارتیا جانا آزاد یا کردستان پژاک پیمان ویان دواریم بویرین لروشلات کردستانی او ایرانی دا آخوی پیمان ویان راگهاند کم روشلات لبرانبری هر بویره که رو بده آمده او گوت ام گهانه آسته که کو خواه بریوه ببین او دیار کرنا چارونوسا خوشی دست نشان بکن هر وها هف پیمانیا مجیم لسر اساس باوری او لهف باوربونی خاطیه آوا کرن.
لروشلات ربارا دوخی روشلات نهم تکان بجم تیبه دواری بیکاری دواری فقیری کشتن خو کشتن لجتی باندوره که لسر روشلات کریه و لبارا دوخه که پر نباش را رو برویه چونکی سیاستی که دستلات سیاستی که داگر کرد لسر روشلات کردستان برای واده چه بتایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە سەرهەلدان و بەری سەرهەلدانی ژی هاتیە میلیتاریزەکردن. ئیدی دەوێ قۆناغێکی ئەو قەس حساس کو گەلێمە تێدا دەرباز دەبە ئەم گەیشتن وێ ئەنجامێک و پێویستە ئیدی هەفپەیمانێکی ئیمزا ببێ. ئەو هەوپەیمانیە سیاسیە تەنێ هەم ئەمێ نەها چاو بە هەفدرە کار بکەن دواری سیاسی دواری خۆپاراستن دواری کۆمەڵایەتی دە هەمان وەخترا پشت ڕێژیمی ئیران کو نەها ڕێژیمێکی دەسەڵات لەسەر کارە پشت رژیم ایران ده هر دم گذر هر دم که دم چوا تکوشیم بکن و چوا بريوا ببن اونا همو مرحله به مرحله هاتنا آماده کردن خال به خال دناو و هپیمانی سیاسی داجی پر باش آماجه به هاتیه کردن هپیمانی به همو شوازی قبول بکن او دیالوگ او هپیمانی کراوی کجاری دیتر و حزبانه بین نوع هپیمانی جی بگرن و او همو اصرار ما هولدانی مجاوبو او هفت مانگی کو ناوند دیالوگ کار کرد همو احزابن کردی ببن چونکی پیمان باش بو که همو احزاب بن ام بحودرا هاو پیمانی کی سیاسی به شوازه راگینن بس یدی به اونا کو هلوستی خوام به شوازی دیار کر کو حال حاضر آمادنینن لوجی گرینگی کی تایبت لناو نقاش و گفتگوی مدا کو پیش روز دا پیوسته حبونی جن رولی جن دناو هاو پیمانی سیاسی دا بهستر ببه لسر اساسا نقاش ده گرن پیش روز جنان زورتر بشتر ببن کمیته جنان لناو هاو پیمانی دا ساز ببه اما اگر کنگره نتوی درست ببه لوی دا هر کس به اراده خوی بشتر ببه لکنگره نتوی دا توانه نونری هاو بش دواری سیاسی نونری هاو بش دواری پاراستن و نونری هاو بش ده همو کمیته کو پیوسته چه ببه و اود کاره ببه سردم کرد ایدی سردم کرد کو ایدی اجازه نده کو هیچ هزه کی دیتر parça boyun dixena Kurdan. Binerin hejan uçama dereziden uçaka susrata ko evji tekildari Türkiye o Ravşalı Suriye'ye ango Musa bejin nahad çanda her walata kedem kesin spor kesin ko jbo doza walata xwam jbo berjwendiyen walata xwat koşinaken behem padayin navi wan legellek dezga o sazin fermiyen devleti tenekirin o lejin giştim yen nava civake jitekirin lem Politika ko devleta Türkiye li ser Suriye dava kirin bixwara çi anê ji aliyê Suriyan ve baş têzanên lê divê çarçoveyde li Helebê parkekê were avakirin ku navê parkê jî wê navê Recep Tayyip Erdogan lê werekirin ev yek jî xalên li hevkirinin yên di navbera Heleb û Dîlokê de ne. Şandeyeka Tirkiye bi serkeşiya waliyê Dîlokê Kemal Cêbar serdana Helebê kir û ji bo hevkariya dinavbera her du bajaran de rêzepeyman imza kirin. Seroka şaredariya Dîlokê Fatma Şahin ragihand ku wê parkeke bi rûbera 105 dönüm li navenda Helebê were avakirin. Li gorî wê dê park bi navê Recep Tayyip Erdogan bê avakirin. بربینرین هجاب به نوچه رژیم دیگهشین داویا بولتن آخویا ایرو دبیشین حتی سبجاره کردن بین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیده هر شاد بختار